Dear Kasinyong, sagbay man ngay nagbinsa-binsayan di pakasalitaak, idanon ko man ti nabara kablao ko kada kay amin di tanay Mars Studio, kastameten kadagiti padak nga dumdumngeg iti teto nga programa. Sibud idi mangrugin nga kaslang mariknaw no makita ti asawak nga kaslang ada ti signs of aging nan, gagangay mat siguro nga dati insecurities na iti bagina, apalan na dagiti daddo mga kasadaran na nga oray no natayangan dan oray no bimakad dangem kaslasaan nga buwak bakit ti langada. Iti ababa apan nao nagbalin nga insecure ti asawa Kasinyong ket jak maawatan. Tagabigbiglan tulatan nga agas-asog, agsangsangit, when no sumuro, nga agtantrums. Kit no damagag no anyat problema na, ay ket detamot gayam. No ape kanu ngamin nga, saan kami nga baknang, tano kumakano baknang kami, maaramid na kano dagiti kayat na. Matulad na kano dagiti sikat nga artista nga, uray no babakit dan kat nagpipintas kan nag-uubing pailat lang ada. Kanya nga ron ti maramidan mi. Nanumulaeng ti pamilya nga naggapuan mi. Kan awan mo ti pagparikutan na kuma. Ta uray no bumakit kan lumakay kami kat awan mo ti nagbaliw iti panakilangan-langan ko iti asawak. Ngimjak amo. Tanong makalagip biglan tulatan nga agpaspasugnod, biglan tulatan nga kaslagim imon iti awan met kas iskan na. Yaman na yati problema. Pauni kang materinita. No kaano mo't nga bimakit kan at damot nga imbapak ka. Di na kami maawatan si ka, Berting. Anyaya ti problema am kunakmat king ka. Jak man namo, aping kakasto yung amin. Aping kakasto ti biyag tayo. Anya? Siguro akit no kumanabak nang tayo, no kumasaan ka laeng agtaltalon. Ay. Saan mo nga tagtagibas itin ti trabaho iti talon? Tawan ti makunamon. May ipapaay kumot amin kakasapulan nyo nga agiina. Nangruna ka dagiti anak ta. Oh, apay. Pagalaak ko mga ron, ti pagpaadal ko kadakwada. Kansi ka. Ititid ko mat amin nga kasapulan tayo, di balay. When angim saan nga amin nga kasapulan tayo, kat maitid mo. At dati kasapulan tayo nga di mo maitid. Anya kumakas ko mati anyalay, bagang mami na. Basta. Deta ka manayin, basta ko naman manayin. Iso ka ditag kinaawatan. Iso ka nahin nga apat ata. Jak pulos baawatan no anya, trason nga kaskasta ka. Bakit? Ibagam ko makanyak, no anya deta, pagparpari ko tam launay, kung naaping kakasta. Gabigbigla ka nga, agpungtot ka, kada, daka mo, di ka maawatan. Kasano man nga, dagiti amok dita. Oh. Amangin inauna da pa nga may ti siyak. Angin kasla. Adamon ka siyak ti bakbakit ti langana. Anya? Kas kumakin eh. Ni manang Marisa nga inauna ti limang atawin kami siyak. Oh. Ngim kita man ti langana. Nakaginkinis na tati kodil na. Nakapudpudaw. Kas na saan nga manay na yun ang titawin na. Gagangay laeng ata mga opisina nga raod. Agtab-trabaho nga rod iti opisina. Iso nga rod. No kumamad sa anak nga kastoy. No, nakaadalak ko mga opisina kumamad. Ay. Balasi tanggan bariton dagiti duwang anak tari dita. Ita kalaeng agsa uti kasta. Api kami matakas ti kodil ko. Api nagalis ito nga kuribet-bet. Ay. Ano nuwam takudil mo?
No kumamot aday gatang ko kadagiti produkto nga mabalin nga usaran, aramaten, tapno nakinis met ti kudil ko. Mayat ko maangim awam mat. Kasano, sakto laang matitidbungan niya. Ngunay kamutin apay deta ka diti importante. Importante, mapaadal ta dagiti duwang anak ta. Kena, awan mo ti makunam kanyak. Tauray no, ibagbagam nga agkurkuribit-bit dagita kudil mon bakit. Saan mo't nga nagbaliw ti langan-langan tangadwa. Ita kasano nga ro din no, inton agangay kat makakita kan to ti ubing nga miti siya kat isukad na to. Nani nagsangit ka matan. Ay unay kan, panawang ka malagan. Anya ti ko ng baraw. Daga pa kayo kinirinita nga asawa, sakbe ka nga may dito'y talaw. Samot ka di nga nagapatatang. Diyan mo. Kaya pegarod ko ram nga nagsangit. Agsang-sangit nga pinanawa miti balayaw. Kasanumot nga mintatang. Apalan na ni Manang Marisa. Nakaruba tayo. Ni Marisa nga mga opisina. Undatang. Kaya niya kumati apalan na kaday dyan nga Marisa. Kat, apalan na ata, ginggay ta kat. Oray no bakitin kat, nakinis pala ti kudil na. Ay, jak maawatan, barok. Apalan na tatang, ni Manang Marisa, kaputa, apalan na ati kina, ubing tilangana, itinto nga isuna kat, ubing, bakbakitin tilangana. Eh, tilaad na nga apalan mo't deta nga renita nga asawam. Api nga, kilaad mo't lata nga apalan nan, dahil nga Marisa. Diyan nga rod mawatan tatang. Italaang mo't nga kasta ti asawak. Bagbaga na mo't nga, no kumakanubak nang kami, kat maraming na digiti kayat na. Ang mga no magatang na kanumot, digiti kayat na nga, usarin nga produkto, tap na no umubing tilangana, kan kuminis mo't ti kudil na Ay, tilada nga mapanpanunot ti asawam. No kaanubot abo bakit, kasla umubing ti panunot na. Dahil tamot di ko nagkingwa na tatang. Sungor nga pinanawa ko. Mayak lata dito'y talo na na. Ta umayak man agaradon. Umayak man agkaramot iti dagan. Tapno ada ipakan ko ken ited ko iti pamilya. Dahil ta tinasaya at karami iti baraw. Sa angkit nga nagita awang kais iskan na. Mala, agubrata nga rodan, baraw. Ay, wala kay. Oh. Ada ka di kwartang? Abay, naibus ka di ti kwartang inted ko kan. Kat ingatan ko na kadagiti abasto tayo. Pangaramata mga ro, ti kwarta. Ada ngamin ti inanunsyo nga numero itay. Ket ko kung tayanin to no bigat. Ha? Panagrik-nak ngamin kat. Panagrik-nak kat isot rumor no bigat. Anya? Ay, alan uri 50 pesos laang. 50? Itayam amin. Itayak takagudwa na into no bigat, ti first ball, no saan nga rumar, tayaak to manin ay second ball. Sige. Mangalakan to lahat di wallet ko. 50 lang, agad ada, mapang kunto, gatangin di iling abuno. Alawan nga rod. Alawa turugtan. Masapak pa di talon into no bigat. Kat sika mo't ti makamo kadagiti anak na. Saganam digiti kasapulan ta, sakbeda mapanagbasa into no bigat. Alawan, lakay. Wala nga rod. Maturog ta nga rodin. Bakit? Da kayo mo't nanang. Awan ni tatang. Napan nagi warwar iti baka na.
Ay, amok anak ko. Oh, Ngimsi ka ti rantak. ay, abay, di ba awang ka din ni Renita, tada kayo timay nang ipan iti kanak ti pangal daw. Adda isuna ang rimwar. Kaya imbili na kanya kasi akong ti umay mangitid ti kanam anak ko. Apay na pananangatan ni Renita. Kat, napan mo di sentro itay. Kalpasan nga nangabak iti weteng. Anya? Why, nangabak iti weteng. Ay, naitsamba na mo ta. May mesala ti tinayaan ng numero. Ay, kahit ko sa una ka kombinasyon iti weteng. Kat, sorry muar. Talaga na nang? Wen, na first bull na pa ko na ma. Sayang laeng, tamay may sa laeng nga limit iti tinayaan na. Ado ko ma Kuna isulang kanumot ti adda nga kwarta na. Ay, mayat ba nanang? Malagip ko, di mawat kanyak ti kwarta di rabi Ta pagtaya na kano ti weteng, tada kano ti inanunsyoan na nga numero. Kaya talaga nga rimwar. Wen nga raw. Iso nga raw, permit ti alisto na nga na pa ni sentro. Diya ka mo noon sa dinot na pananangam imbat siya nakmat iti duwagasot Tatandan ko nga umay mangipan iti pangal daw mo dito talon barak. Lagyaman na kordanang. Nasayaat but ata, pinabaratuan na kayo. Anya nga tati rinanta na di sentro, nanang. Day tati jak amaw baraw. Da akong lakay. Lakay. Dag dito, ay kusina. Sa dino ay ati, Abay. sino ka? Siyak da ito'y lakay. Ni Renita nga asawam. Renita? Wen, apay niya. Tinagmailasin? Apikas na nga, nag-aatid dugmod na kita kurimat-mat mo, bakit? Sa kakagkirim-kirim. Bagay ko ba? Bagay ko niya. Habi nga, anyat na pasamag yan ta kurimat-mat mo, nag-aatid dugmod din. Kit na panak nagpa-extension Anya? Kasi ti aramidin di kiti artista, iso nga nakapinpitas lata di kiti matmatada. Very expressive, di kiti matmatada ko nada nga rin. Kinabay pati buhok mo. Aping kas ti kulay na. Maris lati mo day. Anya nga lati? Anya nga day ta. Basta, into duklatan, pinagpili nak dati baklang ng kulay ti buhok ko. Dati kas lang napintas dati ulandis. Kasi mo tinagbalinan nan. Nga magsubliak ta ka no, baliwanan to kanot kulay na. Gagangay ka no, tadamok ti agpakulay ti buhok. Si kang agpaiso data, bakit? Siyak nga agpaiso dahito lakay. Ay mo nga agpaiso. Hindi, tanay, makitag data seeding mo, di tayo tatinggid mo. Di ka mo't mailasin ni tayo, bakit? Siyak dahito lakay, anya ka mo't tinaya. Di ka di maragsakan nga. Limapsat, pimintas di asawam. O imubi nga kanupay kung natibak lang nga nang pukis kanya ng kulay ti buhok ko. Tapi naababa na pa iti buhok ko. Uwin nga paiso. Alam mo ba ka manganan? Nakaidasara kon. Tipang malaman tayo. Bakit? Nakaragrag sa kaklaunay lakay. Tainikan nak ti kwarta nga pinagtayak iti weteng. Namin no, di na ko mainikan. Ang mga no sa anak ko mga nangabak. At sa anak ko mga nakapagpa-extension ti kurimat-mat ko. Ken nakapagpakulay ti buhok ko. Wala. Alagat na sayaat mo ta. Timama mo, tinayang bakit? Win nga rod lakay. Ay na. Nagpigsa nga talaga ti kutob ko nga iso ti rumwar. Sayang laeng tami may salimit ti intayak. Intayak lang ko maaminin ti 50 pesos tamno daktakkel ko mainati ko. Alati importante na nga bakan. Kat naramid mo tiket marami din. Kat sabi ko ma, tadi kanton
Di kanto na apalan dagiti di mo rumbeng apalan. Ang adupay digiti kahit kung aramidon iti bagik lakay nga adupay ngamin anya ngamin adadupay ti pagbaliwan ti itsurak no adado kumapit ti kwarta. Anya kumapit ti kahit mga pabaliwan iti baging bakit. Siyempre, agarama ta kiti pagpapudaw kitain man ni. Kung na ngamin di bakla, mas bagay ko kano ti kulay ti buhok ko no napudaw. Yun na yun. Win Kasi siyempre, kahit kumatanga, nagbalin nga nakinis ti kudil ko, umubing matilangak no ko Ay, saan mo nga may gawid nga agkuribot-bot ti kudil mo bakit? Ta siyempre, bumakit ka garod. Apeng di ka titaduma. Ni Manang Marisa. Sa alangay suna, di kita artista. Kitain ni Alice Dixon. Danda ni 60 nan, 50 plus nan. Nakaubing palat lang na. Abe ngamin nga ikumkumparam ti bagim kadakwada. Bakit? Isuda babak nang da. Isu nga ruti kunak. Nga no kumamot bak nang ta, no kumamot adda kwartata, no adda kwartak nga aramatek, posible pa nga umubing tilangak. Kaya niya nga ruti ramidin takot. Saan tabag ka bak nang? Basta, no adan to kwartak nga dakdakkel akat di aramidik to di kahit kung aramidin. Ay, apo makamu ka bakit? Di ka di magargari kanyak lakay, api kas na kung kontrain nak. Kas na di mo kayat nga rumagsakak. Ha? Anya? Apay, api kas ta ka. Anya nga api kas ta? Kas na di mo kayat nga maragsakan nak, nga imubing tilangak, nga pimintas ti itsurak. Anya? Maditikas na nga galad mo lakay. Anya nga galad kay bagbagam. Naragsakak para king kabakit. Api orgas na kung kontrahan nak. Saan ka nga kung kontrahan? No naragsak ka, akit palugudan ka iti pagragsakam. Alam ba nga, guyudin ka nga pababa. Alam ba nga, di ka baybayan ka nga, di ka agragsak. Kas naman lang amin, di mo kahit nga agragsakak, no kasta nga pigpigilan na kung saan ka nga pigpigilan kung nakmait. Ipalpalagip ko lang ka nga saan ta nga bak na nga kas ka iti daduma. Kiti magbakaklaeng mo nga no adan to kwarta nga dakkel, ket no adan do Angem saan ka uni nga mangnamnama bakit? Tama nga no masakitan latirik nam, no di mo to maaramid, di kiti kahit mo maaramid ka puta awam mo, tidakkel a kwarta. Tanan numula ang tibiyag tayo. Nay, deta ka manan. Pasugnod kan samot manan bakit? Agpauyo kan samot manan. Kasla mo lang amin, di mo kaya't nga maragsakan. Isaan ang makati. Kasla mo lang amin, saan ka nga magargari itsurak. Sika malaga po na kano api nga kastoy. Anya? Kaya't ko nga napintasak nga agnanayon tapno saan na kaya suksukat. Isaan kanto nga isukat bakit ureno anjat itsuraam. Kung naman na itagam na makakita kanton nila pintas nga bubing tilangan agad mga nasukat nakto. Isaan? Ay nadi ka unik. Mangigti ka rupa nakababain bagbakitan nagapapak ko na. Ay saan man bakit? Lalo ka nga pimintas. Ureno di ka nagpatidog ti kurimatmat. Ken di ka nagpakulay ti buok mo. Sikat ti kapipintasan na babae para kanya. Kat saan nakton nga tumalyaw pa iti sa bali babae. Angim ga puta. Ag imatidog ti dagita kurimatmat mo. Ken nagbalin nga ulan ti buok mo. Lalo ka nga pimintas bakit? Pingarod nga kasla di ka magargari kanya. Anya? Ay, isa man. Talaga? Uun. Hindi. Aping, ikatimot ti pagananay mong bakit? Kahit ko na mga magargari ka kanya. Di mo saman. Isa man kahit ko. Ala, sige. Ikatimot. Ijak mo't impagarup nga dahi tagayam ti kahit mo asawan. Kahit siyempre no magargari ka kanya. Kati palubusan ka nga aramidim ti kayat mo itata pimintasak ako na sige ay unay maten di ka madanagan lakay no adan to dakal kwartak
anya ti aramidam. Nabi, papintasik to piti bagi. Anya, kasla ka ni kiti dado mga artista ni. Babakit dan yung nagpipintas pala ti ubog ti barukong da kada. Ay, unay ka mo din, di mo ko na ngagpa-opera ka ti susumba kahit. Kit no ada kwartag ni, api kit di nga saanan. Ay, unay ka mo din ay. Di mo ka di kayat nga pumintas ti bagit. Para matlaan kong kalakay. Ay, nung manayunan tayo ti patong ko kada. Ay, anya di kita nga pang panunutin mo Renita. Di mo ka di kayat. Alam mo, umalangan. Ang anusan pala ita. Taon pa'y kwarta. Anusan pala ti bagit. Yung matlis. Adan nagbaliwan. Ti rupak. Ti ulti langak. Ay, bakit? Kaya ingas mo dati. Sino? Edi kaubingan ni Madam Auring. Ay, kukunak laing bagay. Kukunak laing. Kasla. Sino? Kasla. Eh, damo na ta. Kirim-kirim na ti mata na. Sino ti kalang ang artista lakay? Ni Dennis Laurel. Talaga? Wen. Kunaklata na. Alang arudan alakay. Itayag pa na kalabos. Ay, sige, bakit? Aray ko. Apay lakay. Nasulag ti may isang matak bakit? Anya? Gusto unin mat atidog deta kurimat maun. Urek lang nasulag. Bakit? Ay, apay nga kasano nga masulag ka? Amo might nga sa anak nga kidkidim tunggal agin nagagta. Ayun gaya man niya. Nakamulagat ka gayam no agin nagagta. Agkidim ka kami na. Ay, yakayat. Bakit? Yakayat. Alang aron. Babaam tain nagakan. Umay naklatarabawanan. Sige nga ron. Maturugtan ton malbas. Bakit? Kaapi nga nalok ng payla ang lakay. Ha? Itay payla nga nakalabusak. Naging nagagta pa yan. Ang di mat payla umingar. Ay, kwa. Imingar itayong bakit? Limok ng laik itay nasulik dagit yung matak. Aya? Agri ka. Dapat ang ganak. Amo to yung tatulungan ka. Sige. Sikat iba ka mo bakit? Isabay-sabay mo mo't ikirim-kirim dagita matam. Bayad nga patang ka naman dito armas ko bakit? Parang magargari mo't ada ti armas mo no kirim-kirimak. Unay mo't tinaya. Dita, mayatin. Mayatin. Isirek mo, lakay. Bakit? Saan ka kirim-kirim Kitab nga dadang nga magargari ka lakay. Di ba? Saan ka di nga napimpintasak no? Kirim-kirim, makitam ti. At idugan nga ko, mat-mat ko. Ay, sige. Kitam pa iti buok ko di ba? Kasla ni Chloe San Jose. Chloe San Jose nga. Hindi nobya ni Carlos Yulo. Puraw mo jibog na. Basta, kasla ka silatan Ay, unay mo tin bakit? Nalpas kan? Wen. Api kaslawan mat narik na karimwar nga tubog mo lakay. Da. Di mo lamarit na siguro. Epekto siguro ti panagpakulay mo ti buo. Anya? Ay, ibaga man. Agpuno ka man. Naglipas ka na saan?
Diyak ang bubakit. Basta, narignaklatan nga, limbok na ngayon. Amang ano naglipas ako? Anya? Kan, marignamat ka to, naglipas ka, ano saan? Basta, ala naglipas ang latan na. Basta, maturugtan. Anya? Ayun eh. Ay, aging gaita baraw. Kasla jak pala ay may lasin ti asawam, ta nagdakkel ti nagbaliwan na. O nga ron tatang. Manon nga aldaw nga sa balik kulay ti bukna. Ken atidog ti kuribatbat na. Anya day jak, pepaiso day jak, no. Saan tatang, artificial day jak nga. Adi naramat da nga pagpagkat, tapno numabayag nga di may kat. Ay, kasla sa balik ti langana. Nadaduma, no, kirim-kirim, kagasla nakabubutan. O nga ron tatang. Angem, baybayak lata, tikayat na. No, iso tikayat na nga, ramidin, tibagina. Tapno lang saan nga, agapapak no kwa. Paimbot nga, kasla nga men, ti asawa, no kano mo tabimbakot, kasla, itamon lang nga, apalan na, dagiti, daduma nga babae nita. O nga ron tatang. Tipay pagparparikotak ka, deta. Sipod iti nangabak iti weteng, ay, dawat mo ten adawat. Taya mo ten ataya iti weteng, datang. Anya. Ay, naibus ka din, hindi inati na. Naibusin na tatang. Iso nga, dumaw-dawat mang kanya kung ti pagtayterat weteng. Sakit nagdadakil, di daw-dawatin na kanya. Kasla iti bigat. Di mawat isang aribaw. Ibaga na nga pagterat weteng ken igatang na kano iti abastume. Tila pagdanagak. Amang ano saan nang igatang ti abasto ti daduman o digit itaya na amin iti weteng. Anya. Ay kibadia. Kasaritam ati asawam nga saan nga nasayad deta. Naadik samutan nga taya iti weteng. Bagbagaam ti asawam anak ko. Tabakano detan tot pakadadailan ti relasyon niyaw ken ti langin-langin yung agasawa. Pinadas ko na kinasarita tatang. Ne, agure ka, nimot na nagbudi jay. Ay, bakit? Apay agtartaray ka, aginayad kalaan. Ne, Nang, alwadan nyo, baka no. Ay na. Anya nga tati, rantan ni nanang mo dito. Diyan ka mo tatang, agure ka ta susabtag. Nang, mabit lang. Agay tartara, ikat amang ano matumba kayo. Ay, okay lang, anak ko. Apay, anya taran tayo dito yung talon. Ako mati awit nyo. Ay, nadamag yung kadeng. Di anya nanang. Ay, nagtartarayak. Takas taunay tiragsak ko ba't nga man nakaamaw. Di anya nanang. Ni Renita. Nangabak iti weteng anak ko, 40 limit. 40 limit? Wan, nagtaya ka no, kung na dati nagtayaan na. Kaya istorya pa jakabon ati weteng. Ay, nakagasgasat ka na. 40 limit. Natumbok na pa'y. Apo, Diyos ko. Orek la. Kasla dati, mapukaw ti puot ko ito, mangag ko numanot inabak na. Ha? Ay, 500,000 ko rata ba time? Anya? Peso ko dito tananang. Wan! So nga, Mike, dito tayo pakaamuking ka ha. Naingkan, kuyugam ni Renita mapan mangala dati inabak na amangan no ada mangkur sunada alga. Ay na Diyos ko. Kalma kayo nanang. Sigurado kayo, 40 limit. Wan anak ko. Ay da ita, 40 limit ka nangag ko. Ay lakay. Di manugang ta. Nangabak iti weteng, 40 limit. 40 limit? Wan! Uwan ka no tatang. Ay kaya gawid tayo na. Bebente iti talunayin. Baliwan tayo ton nga talunayin. Hintayon, tayo makibarataw.
Kaano kano ti sangpet ni Renita nga asawa manak ka? Into no bigat ti rabi nanang. Kat Apay mo't nga nagbayag isunay di Manila. tsaka mo nanang. Ada ka no pe asikasun na. Ti kunana kanya gidi. Mapanaggatang ka dagiti produkto nga aramaten na iti bagina. Kad kaputa adamot igatang na, pinalubusak. Kasta aya. Kanapang kano nagpa-check up iti doktor o na espesyalista. Maresetaan kano iti agas, tapno no ti kasta, umubing pa iti langana. Ay unay mo't tinanak ko imbes ko mga ibang kuyaw. Ta isagana yun tay pagkulehyo dagiti ubing yaw. Bagak mo't kinkwana nanang, ang agapa kami laeng no ipapilit ko. Nangibati mo't kidya, ti kagudwana. Ay kit nasaya at Ang dati kagudwana. Busbusen na kadilaeng para iti panagpaubing na, panagpapintas na. Diyan ka mo nanang, bakit mo't ni Renita? Amo na mo't tayo, ti ustukin saan? Kan may isa, kwarta na mo't deta, inabak na tuweteng. Unangim sikat nagdawatan na iti intayana. Isungarod ka nung imbati na gudwana kanyak nanang. Tay, ibang kumi ka no, para ka kita ubing. Ay unay mo't datang kami nga asawa maya. Malsa na bale, ti importante akat nangibati king kati kagudwana. Mala, iuray tay latan ati panagsubli na ni Renita nga asawa manakaw. Sumangpet ita ti asawa. Nandani siguro itan. Total nakaluto ak maten. Eksakton to. Agkalanglang kam to namangan. Ay. Isun sa detan. Sino kayo? Anya ti masapulyo, ma'am. Ma'am nga. Abi, simre kayo mo lata di balay min, ma'am. Berting. Amuyo pa'y tinagan ko, ma'am. Di ka man naggangangaw iti kasta? Sino kayo ka di, ma'am? Siyak day to'y lakay. Ni Renita nga asawam. Renita? Sika ka di dayta? Ay, dito mo ti saan ko pamatsyanan kan, ma'am. Ni Renita, medyo hanga na tarid ti agong ni Renita. Siyak day to'y lakay. Ni Renita. Hanga da kayo. Medyo kurkuribit basit ti kudil ti asawak. Siyak nga rod day to'y lakay. Napanak nagpa-doktor di Manila. Iso trinanta ki Jai. Iso nga duwalawas ko Jai. Ti impakada ti asawak, ma'am. Mapanlagatan ka dagiti produkto nga ramaten na tawang kano diti Cagayan. Ken mapanagpa-check up. Saan na yung baga nga mapan na pasukatan ti agong na ken pasukatan ti kudil na. Saan ko nga pinasukatan? Adalang ti intudok-tudok da. Ken ti agong ko, adalang inaramid da tapno no tumarid. Saan nga da kayo deta, ma? Kitaan ni, da ko rin matmat ko, sak da ito Ni. Isunsang agpaiso Kasta ti pa nagkirim-kirim ti asawak. Kanda ti buok ko, pinakulayak ulit iti Manilan. Kadigiti mas nalalaing hairstylist ijay. Kitaan ni, kakulkulay ti buok ni Chloe San Jose. Nagpaiso niya. Siyak da ito, o kitang dati siding titingad ko. Siding nagpaiso na Renita? Uwan lakay. Siyak day toy. Ti asawam. Ay, apikas na tilangamon sa balimutin bakit? Di mo ka di kayat pimintas kin imubing tilangak? Medyo pimudawak pa'y? Unay nga betal? Junior, bagtadakan, ada ni Mamang Maun. Junior! Hello, ma'am.
Sa dinunti ayan ni Mama, Papa. Ah, Junior! Ay, ma'am. Siyak dito ni mamam. anya? Saan, ma'am? Saan? Pangit ti mamang ko, ma'am. Hangakas lang kada kayo nga nabintas, ma'am. Ay, nagloko ka nga ubingan siyak dito ko na. Ay, uni ka, mate. Ay, baraw, ni mamam de daw. Papa? Sigurado kayo nga ni mama daytoy? Siyak daytoy barok ni mamam daytoy. Gabgabok iti Manila na panak nagpa-doktor. Anya? Oh, ni ading mo. Ni Rhea. Sumarunon ni Rhea, ni ading ko. Ay, Rhea, ada ako na anak ko. Asino kayo, tita? Ni mamang mo dayta, anak ko. Ni mamang mo nga Renita. Mama? Uwan anak ko, sakta ito eh. Saan, tita? Medyo lepap ti agong ni mamang ko. Saan nga kaskada kayo natarid ti agong na? Siyak da ito'y anak ko. Napanak nagpatarid ti agong ko di Manila. Aniya? Ay, unay. Ala, sobre kayo anak ko. Tapag sasaritaan tayo dayta. Wine, ni mamang yung nga talaga dayta, oy. Sa balin di lang, ana. Ididamo kasi niyong kasla saan na maklon dagiti anak ko. Nga ti kasangsango da nga mangmangan ket ni mamang da nga Renita. Tanamin pinsan nga nagbaliw tila nga ti asawa kasi niyong. Nga aring nano, rumar kami ko mga agkibkibin ket ipagarup da nga adda chicks ko. Nga adda kabit ko. Nga lipliputak ti asawak. Tilaeng saan nga nagbaliw iti asawa kasi niyong pailaeng kunak. Kaya dati barukog na hanggang kunana kahit na kano nga isarunon to. Tadi kanumot umanay di kwartana tanangina kanumot dati singer ti doktor. Di nagdamag. No sagmamano ti pa nagpa breast augmentation. Ala Diyos ko kunak. Ala saan kumit gidi nga rigaten kasi niyong nga agpapintas ti asawa. Ta saan mat nga naggapo iti itid ko kwarta ken kuan at inaramat na no diket deti inabak na iti weteng. Manumot lagi di agtaya isuna no adalang deti marikna na nga ada deti kursonada na nga numero ket isot panagtaya na. Tila makadakes kasi nyong kaslang nagweird laeng tirikna na nga adda kabbalay mi nga kasla sabali kasla estranghero. Tasabali mo ten tilangana. When magustuak nga immubing pimintas ti kaid iddak iti rabii immubing pimintas ken kimminis ti kudil ti kain inarakop ko iti rabii. Ngim sabali laeng tirik na nga dati nakasanaya mo nga rupa ti asawam iti mano nga tawen nga panagdennayo ket isulat ta ti makitkitam. Kasla mas kayat ko nga dati nga itsura ti asawak. Kasla pa nagriknak no agin inarakop kami ti rabii ket nasipnget. Kasla sabali nga tao ti kain inarakop ko. Tunggal agin nagek kami ket mariknak nga natarid di agong na ket kasla sabali nga tao kain inagek ko. No aprusak ti kudil na ket nakakinkinis ti aprusak akudil ket kasla saan nga ti asawak ti aprusak ti kudil na. Anya di aramidek kasi nyong tapno alistok nga mai-adjust ti bagik iti kabarbaro nga itsura ti asawak. Kasama ten dagiti anak ko kaslang mababainda pa yan kadagiti karubami kadagiti gagayem da. Di bagadakit din nga nagbaliw dan ti ina. Adamot dagiti mangibaga nga siyak kano nga tatangda ket Carlos Yulo. Tati kano asawak ket ni Chloe San Jose. No mapanak iti karubami ket kantsawan dak dagiti nakantsaw nga nakarubami Naglalo no ti mapanak makiinom ket
agtambling ka man kung kunada kanya. Ala na, may saman lang backflip kung kunada kanya. Anya, ay magbagayo. Kit saan ka di nga si ni Carlos Yulo nga asawa ni Chloe San Jose kung kunada kanya. Ada di kiti gundaway nga agawidak nga mabarte ka kat malipatak. Ada gundaway na nga malipatak nga nagbalbaliw tila kat asawa kat no sumangpetak di balay nga ada inom ko. Apeng nga itakalaang mat, si Berting. Ay na, napangkaman nag-inom, nagbartek ka manan. Sino ka? Apeng nga ka dito balay, Meg. Siyak na ito ilakay. Ay, huwag gaya man niya. Awang gaya man de dati nga itsura ti asawak. Bala ka dandak man kasin pangaasiyo, sakbay nga ano taganan, mapukaw ti kinalimpyot panunot ko. Anya ti asasayatan nga ramidek, tapno no, agbalin nga normal laeng ti amin para kanyak, ken kastameten kadagiti anak mi. Iti panagbalbaliw ti itsura ti madre de pamilya iti pamilyami. Dahil nga ron ti pakabuklan ti pakasarita kasinyong get agyaman aklaunay ti aunos mo nga nang tedbiag ken na nangi drama wenno nangi salaysay nga sabi ko ket nakaibatit adal ken liwliwa kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuy ag problema apagayam mo, Berting iti Cagayan. No kaano met nga barito ken balasita ngen digiti duwa nga anak mi ken ni Renita nga asawak. Isumat ti kina isum na nga tulad kadagiti kayat nakatuladen nang rona kadagiti uso dagiti makitkita na iti social media, mabuybuyan na iti TV,